No Kings protests planned across the country on Saturday as well. What are your thoughts on those? Utangiye wumva ni umunyamakuru abaza Perezida Donald Trump ati imyigaragambyo yitwa ntidushaka ingoma ya cyami iteganyijwe kuwa gatandatu mu gihugu hose uyitekerezaho iki? Perezida Donald Trump nawe nta kuzuyaza ahita amusubiza muri aya magambo. Ntabwo niyumva nk'umwami kuko nca mu bibazo byinshi kugira ngo hagire ikigerwaho. Kandi mbaye ndi umwami navuga nti oya ntabwo najya muri ibi bibazo. Rero nyuma y'imyaka myinshi hari ibyo twakemuye. Oya ntabwo ndi umwami na busa. No, we're not a king. We're not a king at all. Ndabusuje kandi ngwaye ikaze, jye nitwa Noel Okoye. Iyi channel ni Noel Okoye Space. Tuje muri aka kanya kuganira ku gikorwa cyangwa se ku ijambo No Kings ryamaze kuba ikimenya bose by'umwihariko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abari hanze y'iki gihugu ariko bakurikira amakuru. Ijambo No Kings rivuga iki? Ngira ngo wabyumvise dutangira ikiganiro Donald Trump yabivuzeho asubiza umunyamakuru wari ubimubajije, asubiza agira ati ntabwo jyewe ndi umwami ndi umuyobozi. Ngira ngo twabibabwiyeho twabisobanuye ibyo yashakaga kuvuga. Ibi rero ni inyito yaje itangijwe n'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo abenegihugu ndetse n'abimukira, babitangiza nk'inyito izajya yitirirwa ibikorwa by'imyigaragambyo byo kurwanya cyangwa se kwerekana ko batishimiye imiyoborere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho berekana ko iyobowe mu buryo bwa cyami aho kuba uburyo bwa giperezida, uburyo bwa demokarasi ndetse n'uburyo bwa leta ifite itegeko nshinga. Ni imyigaragambyo. Impamvu dukoze iyi nkuru ni uko uyu munsi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu yabaye, si bwo bwa mbere yaribaye, kuko iyi myigaragambyo yatangiye buhoro bucece mu dutsinda duto tw'abantu bakora utudemonstration duto two kwigaragambya ariko tudafatika. Hari mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa 2025 nibwo bwa mbere byari bitangiye. Hanyuma mu kwezi kwa gatandatu ku itariki ya 14 2025 nibwo ku nshuro ya mbere habaye imyigaragambyo yiswe No Kings ku buryo bufatika mu gihugu hose, ndetse kandi imyigaragambyo bayiteguye kuri itariki ya 14 z'ukwa gatandatu kugira ngo bayihurize ku munsi w'isabukuru ya Perezida Donald Trump, kugira ngo birusheho gutanga ubutumwa no kumvikanisha uburemere bw'akababaro aba baturage bavugaga ko bafite. Hanyuma iyo nshuro yari iya mbere ku mpamvu zimwe na zimwe zatumye kuri iyi nshuro ya mbere bajya mu mihanda kwigaragambya. Harimo izi mpamvu zikurikira. Iya mbere harimo kurwanya imiyoborere, bavuga ko irimo igitugu cyangwa se gukanyaga kwinshi bitarimo demokarasi, bisa naho ari ibya cyami atari ibintu birimo demokarasi. Icya kabiri bwari uburakari bw'ikirenga bufitwe n'abimukira, aho berekanaga ibibazo bagiye bafite bitakozeho mu zindi ngoma zatambutse z'abaperezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikaba byaradutse ku ngoma ya Trump. Ikindi kandi mu byagiye biteza impaka harimo ibijyanye n'uburenganzira mu byo gukuramo inda. Ibi nabyo ni byateje impaka no kutavuga rumwe hagati mu baturage ndetse no hagati y'ubuyobozi n'abaturage. Ikindi kandi cyari ikijyanye n'ubukungu, ibibazo by'ubukungu, guhenda kw'imibereho, kuzamuka kw'ibiciro ndetse n'ibindi. Hanyuma iri jambo No Kings ryakoreshejwe nka slogan cyangwa se ikivugo cyangwa se inyito isa nk'igaragaza ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abaturage badakeneye abami cyangwa se kuyoborwa bya cyami, ahubwo bakeneye abaperezida no kuyoborwa nk'abaperezida mu buryo bwa giperezida. Tugarutse gato ku buryo iyi myigaragambyo yagiye iba, nabikubwiye ko bwa mbere mu buryo bufatika mu gihugu hose yabaye ku itariki ya 14 z'ukwa gatandatu 2025 ihujwe n'umunsi w'amavuko wa Donald Trump, niko abayikoze babyifuzaga. Ku nshuro ya kabiri yabaye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 2025, ndetse kuri iyi nshuro yaje no kwitabirwa n'abantu benshi cyane kuko bari bamaze kwimenya bari benshi ugereranyije na mbere.
hanyuma ku nshuro ya gatatu ari nayo mpamvu dukoze ikiganiro third wave cyangwa inshuro yo kwigaragambya ya gatatu, ni uyu munsi ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa gatatu 2026, aho ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage bakwiye imijyi yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba imijyi minini, imijyi mito ndetse n'amakaritsiye y'ibyaro. Igitangaje kindi nuko muri iyi mijyi yose bagiye bakoreramo imyigaragambyo, hari yagiye ibera muri leta zitwa red states cyangwa se leta zitukura. Izi ni leta buri gihe mu matora ziba zishyigikiye ishyaka ry'abarepublike, ndetse inabera muri leta zitwa blue states cyangwa leta z'ubururu. Ni leta mu gihe cy'amatora buri gihe nazo ziba zishyigikiye ishyaka ry'abademokrate. Mu yandi magambo ni ukuvuga ko muri leta zose, haba iz'abademokrate ndetse n'iz'abarepublike, bene wabo na Trump bashyigikiye ishyaka rye, nta na hamwe hatarimo abamukweshoninga cyangwa se bamufiteho ikibazo mu bijyanye n'ubuyobozi bwe. Hanyuma mbere y'uko dusoza, reka nari nabibemereye, reka turebere hamwe bimwe mu bintu bigaragaza itandukaniro rya Trump ndetse n'ingoma zamubanjirije, cyane cyane by'umwihariko ku bijyanye n'abimukira n'amategeko yabagengaga. Uburyo Trump yaje gushyiramo umugaga, bo bavuga ko bitari na ngombwa, bikaba biriho bibangamira ubuzima bwabo. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuturage kuba hari adafite ibyangombwa, impamvu zashoboraga gutuma yirukanwa muri iki gihugu, impamvu ya mbere ni ukuba yarakoze ibyaha bikomeye akabihamwa n'amategeko. Impamvu ya kabiri ni ukuba yarafashwe asesera cyangwa se acrossinga umupaka mu buryo butemewe, bakamufata ari muri icyo gikorwa. Aho ni mbere, ni ubuyobozi bwa mbere uko bwabigengaga. Hanyuma icya kabiri, habagaho icyitwaga ni program yitwaga Deferred Action for Childhood Arrivals cyangwa se DACA. Iyi yemereraga abantu bose bagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abana kuhaguma mu buryo bw'agateganyo, ariko bagahabwa uburenganzira bwo kuhakorera byemewe n'amategeko. Aha hari imbere ya Trump. Icya kabiri, hari icyitwaga Family Based Immigration. Ubu bwari uburyo bwemereraga abantu kuba bajyayo nk'abimukira, ariko bw'imikira bushingiye ku muryango. Kuba usanze wo mwashakanye, usanze y'ababyeyi, usanze y'umwana, cyangwa se n'abavandimwe bawe bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ugaca mu nzira zemewe, ukapurayinga bisaba, byakunda ukagenda ukabasangayo. Urwego rushinzwe kugenzura iby'abimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwongereye umubare w'abafatwa bakurikiranyweho kuba badafite ibyangombwa, ubwo ni nako bigendana n'umubare w'abirukanwa. Ikindi kandi, ubuyobozi bwa Donald Trump bushinjwa n'abaturage b'Amerika nuko kohereza cyangwa se kwirukana abantu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisa naho babigize umuhigo wo guhiga ko bagomba kujya birukana umubare munini kuruta uwabirukanwaga mbere. Aho rero benshi bibaza bati, ni gute kutwirukana mu gihugu nta kibazo dutejemo byahinduka nk'umuhigo? Aha bamwe babivuga naberekana ko bagiyeyo badafite ibyangombwa, nibyo, ariko bamenyana n'abaturage baho bafite ibyangombwa, barakundana, barashakana, barabyara. Umuntu akaba yakwisanga bamutandukanyije n'umuryango we mu buryo bw'agahato kandi bumutunguye atateguye, bakerekana ko ari ibibazo biba bikomeye kandi bibabangamiye. Iyo niyo ntandaro y'iyi knockings, cyangwa se ntidushaka ubuyobozi bwa cyami muri Amerika. Dukeneye ubuyobozi bwa demokarasi, dukeneye kuyoborwa na perezida, ntabwo dukeneye kuyoborwa n'umwami. Reka ngushimire cyane wowe wahisemo kubana natwe, ngusaba gukora subscribe, like, share na comment. Hanyuma ibiganiro byacu naho gutaha. Yewe nitwa Noel Okoye, iyi channel yitwa Noel Okoye Space. Bye bye, Imana ibarinde.